Dobar dan. Evo nas. Pobjegao nam je bus. Idemo sa Tomislavca prema Kralječinom Zdencu. Kao kad ste skužili, pao sam, ali idemo dalje. Ovo je do jaja. Evo nas do neke šumske vlake, ali dalje to nije put. Idemo još da malo razgledamo. Tam je potok, ajmo mi s ovuda. Sad smo onaj tam dio proletili. Dole čujete potok. Taj potok ide i prolazi i spaja se kasnije sa Kralječinim Zdencom u potok Medveščak. Vidimo se ljudi, mi pićemo gore na divlje, vidjet ćemo kud ćemo dalje, ajde, puste Bog. Sad dalje snimam kuda se ja spuštam, krenuo sam od gore. Idemo, ja sam Marko Kovač, ovo je Degelik. Sad se spuštamo na guzi. Moramo tamo na drugu stranu. Ovo je Jaruge doći. To je najbolje vrijeme preko ovog drva. Ovo je bilo brzinsko. Idemo dole. Od gore smo se spustili. Guza vidi. Jebate pas. Kak je ovo žestoko. Uhvatila me krivina. Ništa, pozdravio sam se ljudi. Ja idem dalje. Baš je lijepo ovo ovdje. Pogotovo kada ideš kroz to pičko mjesto. Ali tam sam vidio jednu srnu, počela je bežati od mene. Evo, tek toliko da vidite kuda ja munja idem. Od tu gore, ne? I onda ovako srnije me non stop jebe. Tako da ovo stvarno traje. Sad mi je cilj sam doći na onu stranu. Ovo još malo, inače sam došao skroz uz gore. Evo vidite kako sam ovo iznojan. Sad viš malo onak. Dobri su čeha. Evo tu malo iglica. Ništa, idem dole. Na ovo uz potok, na ovu prije osojnu stranu. Tamo ima manje ovog žbunja kao što je ovdje. Ajde vidimo se.
Idemo. Ovo je još najvjerojatnije ona srna ili šta već ugazila. Ili neki vepar. Evo tu sam se zamotao. Jebem ti. Evo moram se ispod spustiti da bi se oslobodio ovog granja i svega toga. Ali zanimljivo je, znate, joj, vrlo je zanimljivo to što ovako idete i samo pičite, kroz ovako zbunjen. Najbolje bi u stvari bilo da se bacim iz kotrljama, stigao bi sigurno do dole. Uhvatila me krivina, ej što volim miris ovog bilja, al najviše domaćeg smilja. Da. Samo evo ja, ipak sam ja čovjek, ne? Mislim, kje? Evo nas kod potoka, kraj bunara, dva potoka, ni u jednom vode nema, vode nema. Evo već smo od gore došli, to jest ja. Ništa, vidimo se kad dođem u normalnije putove. Sad trenutno idemo ovuda. Vidiš, mogao bi ja ovim putem. Joj. Ništa, pozdrav. Evo me na cesti. Nevjerojatno kako brzo. Dobro je. Ne, sad kad pogledam. Fakat sam ga skratio. A dobro, već sam zabrio da sam izgubio mobitel. Evo, gasi sam ovdje. Ono, fakat sam full brzo. Vidi avion. Ne vidi se. Eno, vidite toranj u pozadini brim. A ne vidite nažalost. Ne, baš sam full brzo došao. Ovu tu jednu dobru rutu. Imam feeling da nije prošlo pol sata. Sigurno. A mislim da za to bi trebalo bar 45 minuta po cesti. Evo da, pol sata je prošlo od kad sam krenuo dole po stazi. Sad ćete vidjeti koliko je to prošlo. Pam pam. Evo. Mi smo sad krenuli odavde. Tomislavo doma. Išli smo ovom 1.12 i onda sam ovim iscrtkanim putem. To jest krivo. 1M sam išao. I tu kod ovo gdje ovaj potok kreće, tu sam prolazio gdje su serpentine, ispod slova T. I tu od Belo Bukvovje sam poprek išao, tu je bilo ono žbunje i sve živo. I došao sam ovdje na ovo okretište, na ovu stazicu. I sad sam tu na ovoj žutoj cesti. Pozdrav od Marka Kovača i DG Lika.